أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوشكو بريكم أبو داريدك سلام ورز وحرمت بوه. أمي إيرو جوارا بحثا أهمية وجرينجيا دعاء دي إسلام دا أهمية وجرينجيا دعاء بكن. دعا چوقاس ده حياة ماذا گرینگ چوقا مهمه و چوقاس ام بویژن باندوراوی خیر و خشیاوی باندوراوی سر جیانا مهیه و خیر و خشیاوی هم جمره هم جمالباتا مره هم جه هوال و دوست و جیران مره هیه ام ایرو باسا دعا بکن چند کلمه امی قصه بکن پاشی ام به هفرا دعا گوداری بکن دعا کی بکرمانجی خدا تعالی دو سوره فرقان آية حفتة دا وها دبيج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قال تعالى دبيج يا محمد جي إنسان رب بيج أي ربي وأي دعاء ونبى أي هون لبر ربي خنجر هون ربي خ دعاء نكن هون تنزار نبن هون بر ربي خنجر ما ربي ووي چه قيمته بدوه اوا دوردا تی خویا کرن گوا مرو خدي ببیر بینور گوا مرو دعا دک مرو کماسیا خو مرو قلسیا خو مرو عاجزیت خو مرو ام بویزن بدس هلاداریا خو نشان داده ایدی مرو نکارج حق تشته کی کاره کی باره کی در بکوه مرو کاری کو جمرات مرو دک پشتوی مرو توکل خود ده خود تعالی خود سپیر خود تعالی مرو جهزه کا سردست بقوت کو خود تعالی مرو جوی علی کاریه دو خوازه و خود تعالی جی مرا ببرتینه گوا مرو خود ببینه خود جی مرا ببرتینه تیج بروی خود تعالی دوی ایر دعای و نبه یعنی هون مببیر نینه هون من نک بیرا خو هون جمن طلبا نک هون جمن تشتا داخوازه نک مازی چه قدر و قیمت بدمه اوا توی معنای کو دعای ما قال لك مهم الجم رب العالمين هربصا دعاء عبادات استغفار ده سبب دريش کرنا عمل تمن مربا عمر مرا دريش دك درق بيد آيات هي مسائل ومجرنا مثلا كتبونا عمر مريان دريش بناوية لدعاء واستغفار خد ده سبب كو خد تعالى او اجل كو جمرة دانيم رو حتى وربجي هر وسا بن نعمان بن بشير خدا جا راضي بم جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهاد بهذا يعني حديثك پیغمبر دوی إن الدعاء هو العبادة دوی دعاء عبادته پیغمبر عليه الصلاة والسلام بوتي دعاء کرن بر خدا گراندن لاوا کرن رجا کرن بخوا عبادته دوی پشتی و ثم قرأ اخوان وقال ربكم ادعوني استجيب لكم سورة غافر سورة مؤمن انجي غافر آيات شيستي خدا تعالى انسانlar دوی گل انسانا دعا بکن جمن دستی خواه کن لبر مبگرن جمن داخوازو هیوی بکن اجی برسیوا و بدم اوا جی حدیثا پیغمبر و هر بس آیت هکادرینه که چخوا گرینگیا دعا ده جیانا انسان ده هیم هر بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث هکادن ده دویجم الدعاء مخل عبادتی دوی دعا مجوی عبادته يعني ام بویجن قایماخ عبادته أصل عبادة الدعاء جخوا مثلا لميجي تي معنا دعاء يعني نميج تي معنا دعاء كرن مرهم دعاء دك هم تر الركوع هم تر السجود ام بقلسيا خوا كماسيا خوا ام بأنانية خوا ذاتية خوا ام ببنجيليغا خوا هم بر خوا تعالى داد خير سويه هري نفس سري خوا داتنا عرضه جبروي قالي مسلمانا هون هرتم عبادات بكن ودعاء بكن وشكر دعا بك دعا مرتاله کی معنویه اری ام خد پاريزن جي قضا جبلا ام ببيتشتي ظاهري هر وسا دعا مرتاله کی ام ببيجن معنویه گاوا کسی کو دعا بکش خود دعا بخوازه خود دعای قبول که لی بشرطی کو مؤمن به ایمان آنی هاته به برسیوا خود دابه برسیوا دین خود دابه دین خود قبول کرده به محمد به دین اسلامی باوریه به خود تعالی شوادك وان رحمه خالوانك كاورن اوا كورتاسيه ك در حق دعا دابو كاورن ام بهبرا دعای کرمانجی
بکرمانجی ام دعا گوداری بکن کو جالی مده هاتی آماده کرنه هر وسا و هم گوداری کن هم پار بکن هر وسا هم بویژن هم جی حوالی خورا تفسیه بکن کم هفرا میزه بکن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بس نو مدح و سپاسی جرب عالم رايك و خواستية كي خواستية اوانية سرية راست و كي جروية خواج دين تاقوهارتية تاوبرية دلالتي صلاة و سلام خير و خوشي لسر پیغمبر آخر زمان محمد مصطفى لسر مالباتا ويا پاقش و طاهر هوال و هوگرن وي ين پاكو پير به حمد جترا بكو ام مسلمان جو امتا محمد مصطفى يا ربي تمب ايمان و قرآن بدين و دولت بدين و دولت بك برحم و كرم خوشا بك يا ربي توريا راست و درست يا صراط المستقيم بك پارمه وما بك جريزا نفسا مطمئنة نفسا آرام و بترس يا كتوجي راضية و اوجي خلات و احسانك و تپيرا كري راضية تو رحمة خوال ما بك و مبب آليكار و بب آليكار مداك و ام نچن سريا شاش يا غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا وان كسي كو تجوان هيرس بيه و لوان هاتي خزبي و چون دلالتي يا ربي ام تنه جترا سري خوا دتوينن و عبدتنا ام تنه جتا آليكاري دخوزن لوراتو ارحم الراحمين يا ربي ام عبدتي گناكارن ما دستي خوا وكري ام هاتن بر درگاهين ته ام محتاجن رحم و دلوانياتنا مجو لطف و كرم و خوا احسان خوا بپار نهل يا ربي يا ربي تشوى دين خواج محمد پیغمبر داخستيه وسا خواندنا وي هين بونا وي جي سر وقت بونو لپیچوینا وی ديني بك پارا مجي يا ربي يا ربي تأم تمج خير و بركة قرآن بپار نهلا خواندنو تيگهشتنا قرآن بكي پارمه دو دنيا دا بمرا بك هبال و ريبر دا آخرت دا جي بك روناهي و شفاعت كار يا ربي يا ربي ما بأمريا تكر ام بون ظالم و مل نفسا خوا ظلم كر اگه تو بچاوه رحمه لما ننره و لما نبهره امی دو دنيا و آخرت دا ببن جرزا كسين زرار كر يا ربي نبكارو كرنن ما و نجي بعدالت خوا بك بلكي بالرحم و كرم و دلوانيا خوا بمرا بازاره بك حمو كارو قنجي ما برديلا قنجيا كتب مرا كري يا رونيا شعبانا يا ربي جبرويجي ما دستي خوا لبر مزنه تفكري وام لبر رحمته تنزار يا ربي يا ربي تو حقي وراستي بما بديتن وما بكي پیروی حقیه و شاشی و نراسیه بما بدیتن هر وکی نابرا روش آوا و روش حالات مجتشتین باطل و نراس دور بخه یا ربی تم ببرچیبونه بالناموسه بخلای بوبایه باللهیه و بخانقاندن نده تربیه کرنه یا ربی تم جنن میره ما زاروکن ما دیو باوین ما خوشکو براین ما زاروکن ما بتوی تمام اقربا در و جیران ما و دوست و هوالن ما جو ظلم ظلم کاران جو چاوه چاونه باران جو حسودیه حسودکار و بخیلان بپارز یا ربی یا ربی تو ما زاروک ما جنن ما برای ما خوشکن ما زاروکن وان آپ و آموجنن ما و زاروک وان خال و خالوجنن ما زاروک وان دوست و جیران ما و به توی مالباتن وان جه قضا جه بلا جه مصیبت دنیا و آخرت ما بپارز یا ربی یا ربی تو رحمه خواه لدی باب ما لکالو پیر ما لآب و آموجن ما لخال و خالوجن ما لخشک و براین ما لمالبات لمتن ما
لپسمام و دوتمام ما لخسی و خزور ما لسیدا دوست و جیران و لمری حمی تمام مسلمان بک یا ربی. یا ربی تو نخوشین ما شفا بکه ایش و جانا جان و جسدی وان بکشی نخزینه خواه به لطف و کرم خواه چه بکه چاق بکه راحت و شفا بکه یا ربی. یا ربی تو مجلس شر نفس اماره و وسوسین حوالبندی وی ابلیس و شیطان انس و جن بفارز یا ربی. یا ربی تو مجلس کفره جشرکه جشیقاقه جنفاقا منافقا شر اهل کفر و دلالته بفارزه. یا مالک ملک مزن یا خدان ثروتا مزن یا خالق عرش عظیم یا پاشای روجا مزن یا حاکم حشر مزن تو روجا قیامت مبک جرزا وان کسی کو لا خوف علیهم ولا هم يحزنون ينكو ند ترسن و نجی خمگین دبن تو مجرزا وان بنویسینه تو ما بنبیان را بولیان را بشهیدان را بکسی صالح را حشر بک یا ربی. هر وها تو ما جترس و هیبتا روجا قیامت و آگر جهنم بپارز یا ربی. یا ربی تو دنیا دا حوالتی بدوس و ولین خوارا بک پارمه حس کرنا وان بک دلمه داین و استاندنا بوان را بمه بده شیرین کرن یا ربی. یا ربی تو ما بکی جرزا وان کسی کو دفتر عمل وان جعالی راست دته داین خدا درباره وی مجاره داد سوره احقاف آیت 19 حتی 24 و ها بحث دکم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاقي حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. کسی کو پرتوکا دفتر عملی وند آلی راسده تی داین و هاد بیجن کرم کن جی حوال هوگری خورد ورا خورا و هاد بیجن کرم کن دفتر من هونجی بخوینن جخوا مدزانی بکو ازی راست عمل حساب خورم ایدی او دجیان کاجی رازی دایه دبهشت کا قدر بلند دایه و میوی نیزی که سردادا کتیه جوان راتی گوتن کو لهمبری وان روجن در باسپوی و تیدا کارن قنجو باش کربو بنوشیجانی بخون و بخون. یا ربی تلوی دونی بی توبا نسوح روحی منستینه گوار روحی مدستینی جی براحتی و حسانی بستینه پشتی مرن روجا محکمه کبرا حسابك راحت و حسان بمرا ببینه و ما بجنتا باقی شابکه. یا ربی روجا تو سی تونج بور جبیلی سی عرشته تو متك بنسي عرشي خو يا ربي. يا ربي روجا كوج خيري آوا كوسري تو آوا كدن تنية تج آوا كوسري ما بفار نهل يا ربي. يا ربي تو من نكج ريزا وان كسيكو دفتر عملي وان جالي شبه دا تداين وبپوشماني وها باندكن فسوف يدعو سبورا دبيجن خزيكا از دجيدا تنبما او كسيكو دفتر عملي وان دال شپت هدی داینین جهل جهنمی روی وان رشن و خجر رحمه خودی بفارن او پشماند بن لی پشمانی تو فایده وانادن لوی دری هر دعا دکن یا ربی دوی از هماج دن هدا ببم جتنا جکسی تنا ببم جتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي ما بشتي تأم هدايت كرن دل ما خوارنك وتو رحمتك جم خوا بدم بيگمان تو پر بخشي كار يا ربي. ربنا
إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربما بيغمان تكي تيخي آگر براسي تأو رزيل رسوا كريه جزالمان را تو آلي كارنين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا رب ما بيغمان ما بيهسكو يكي غازي ببال إيمان دا ذكر او دبيجه هن برب خو إيمان بنن مجي بانگاوی قبول کر و ایمانانی رب ما تو گناه ما لجسر ما بنخیمینن و تو خرابی ما بشیره و بقنجی را بقنجی کار را به کسی قنج و باش راجی ما بمرین یا ربی. ربنا وآتينا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. یا رب ما تشتین تب پیغمبران را پیغمبر خورا جبو ما سوز دایه بده ما و روژا قیامت مرزیل و رسوانه که بیکو من تو جو سوزا خواه قط و نایره. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ما تو دنیا دك خير و خشي بدمه هر وسط آخرت از خیر و خوشی بدمه و تم بپارز جاگر جهنم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.